Салом алейкум ҳама каса. Ҳозир мо боз почта рафтестем. Дина чӣ хеле ки дида будем, почта рафтем, почта маҳкам буд. Акнун имрӯз рафтестем. Баъд аз почта боз мо ният дорем ки як парки дига мерем. Намихал ҳозир мо инҷо омадем, мошин гирифтанӣ, мошина ки гирифтем, почта мерем. Ай почта бо хона, бай хона кати ҳевармшон, хазайкамон бохтамошон мерем. Анаминай мошини мо. почтада расидем. ҳозир медроем на почтаи мо. агар кушода бошад медроем, баъд кушода набошад боз хона меравем. дина праздник буд, барои ҳамин маҳкам буд. значит кушода. мо ҳозир почта омадем. почта кушодагиай неки очирад бисёр. ҳозир очирада истодагием, навбат мо расид, метроем. мо ай почта биромадем, ягом посилка, ягом чемода наомадаем, мо натонистем гирифта. чӣ хеле ман қати продавец гап задам, модая номери дуруға рой кардай, мода бояд кодови ҳамун посилка рой мекард, рой накардай, ман натонистам посилкама гирифта. барои ҳамин мо имрӯзам ягом чиз получат накардем. онам хел дӯстони азиз, ҳозир хона мерем, барои бачама шир мегирам, баъд мо боғ мерем. боз бо ман бошед дӯстонам. светофор сабз шуд, одамо гузаштанд. ман ба амеҷи блог успет накардам май светофор гузаштан. ҳозирда дорам светофори инҷоям ба зудӣ сабз намештай. барои ҳамин ҳозирам ман жда дорам ки светофор сабз шавад. ана ин кнопкаи аҷи худам беҳамиям ин фоида надошта шуд. ман гузаштам наконец-то. ҳозир рафтестам. ана мо ҳозир ҳама каса як парк омадем, як пикникча карда мешинем. ҳозир мо ҳамин парк омадем. инам парки калон будай. мо ягом ҷои соя кофтестем ки шинем. ин парк ҳам калон будае ки ҳамин хел хонаям ҳастае дар инҷа, одамо зиндагӣ мекардиянд дар даруни ҳамин хона. ҳозир мо ҳама каса рафтестем як ҷои дарё гуфтани гап, ҳамунҷа рафтестем. инҷа ҷои нағз доштай. ина дӯстон картая бинен чӣ хел парк калонай. карта хела калонай нишон додагия, чӣ хел парк калон буданаша нишон додагия.
میقدر اومده استیم لبی بحر گفتیم اون اونجا در دریای پیش اونجا رفته استیم موهولی هم رفته استیم خیلی میبینید کرابلیک بودای و میرفتای مترو به جای مترو به متروها برده و دمایم میفرووردای ما امروز نخواستیم دوش ششتن البته که یک روز دیگر میویم در همین کرابلیک میشینیم انشاءالله اینجا تا باز کرابلیک بودای میرفتای بعد چند مینوت Сколько стоит? 560. Я говорю, классно. Там надо будет это поработать побольше. دوستانی عزیز پیکنیک ما پراگولکای ما در همین جا به انجام میرسد ما خیلی خرسند شدیم خیلی گشتیم پراگولکا کردیم صورت گرفتیم به نهایت پارکی نقص بود و همه شما خیر میگویم تا ویدیوهای آینده در پناه خداوند باشد خداوند نگهبانتان باشد خیر دوستانم